Nirmala kenyam kanaz dialen konti lianka roasni ka Nuer online TV channel ka jan gwasme te raj magorno de konoling bana rashi me bana jaling ka kiwut ka me shwale kwat nyang banang wut lo Nuer eshi deine SSPDF jaka ken re wicha ka Nasser ka shwa kanang re wich ka Juba nyoothɛ kume SSPDF no de jangat ka ja antama ka ta dan chalat ka je te ka mi jeg mu chu togan wine mi magor no bakula nywa ka yakel ka do dan chalat ka je ka social media te no en wudi shal ka kwad nyang ba nang chaje yen wala kana yen ban je kula lin ka je ler me agwa akan kono nyamre ler kana me mi jiram jidit kan Nuer online TV channel no ka je no jinder je nywa nasen ko ken der subscribe ko de ler de kan chwa mala shup ka je ka der notification bell bo der je twan ko der tin kono lat ko rodien re wik ka South Sudan kana re Nuer de der ka chwalingi ki rwani kon to wi mon do dien ban rach me ban jeling ka dob dan de kon linga kenyam no ga jen ojin der janyu agne ko ken ka der sharba der ja ko pin gwasamo ba men dana to ba je lad je gwasme ka jen video me ki ka lera me bi gorno bi jizi bi je pian ka bi linga gwa dupti nyosa gwa no en kwara dan en chu tonga mi mal choro den wo ye jala kwar wai amimo ngum ci to ga je re wi ka Juba gwase dan je chuba bana lera man je chulinkel gwasa me manyam dera togan wo shami sar kwad nyang banang chaje yene kuma South Sudan SSPDF dera togan wo sha kwad nyang banang yen kume South Sudan ala South Sudan People Force ka job dere which ka Juba ki de ni kirma yadit te che tigdien chajakan re which ka Nasser gwase dan che korche toktin dera tok en wo chaje yen ki ngum la rode ngode bana wuka wewe ere ler kana me ko bo kon lat ko rien ban ga kule linga gwan wo ko ngunu toko re wi ka Juba ka jen gwasame ko tang gwasane te ga te ngwan long te change te la rodien ler ka chaling ano bana ka linkel kende ne kirma yadi te cha kan ngum chi kana wo laden winemi ki ngum shi tok melat ka jamon go e cha wude me mishal ke kwad nyang ba nang chaje yen re wi ka Juba en wane wo ban duptin kontin nyod den go dong chaje yen ban ka je ka jen lera me gwat me kwad nyang ba nang jen chela no kwarji jen bor ano jen che ka Juba kel kane SSPDF South Sudan People Force gwat de dane che kuma South Sudan che je contact ke che right ke chaje jogo no ber kel ke menyu de no shitaka tetkaten kon te lat korodin bere wiki Juba ka kakel bukum be jilur ke be mo ka mada kami mo ko do badana shalat ke jam te chuji nan gwasa mo kan kanedi ni shop ka badak no biya tun ke nen ke ngayen turn ken bane ke sha video ngen ci kon ka gwi ka kor gwadan paywa no memo chob da ka Juba chaje ti chit ke me shaling shela do jen che ting nen ti cha ka kab ne dang badak ken yam kon jegna ram kel chu wo kana ngwan chu wo kana ngwana ko ken mam chu na kana badde ko ne jene kana ko ken te kan ka ben kel te ci dot dor dana te tin re wich jene tin ka lo Nuer land gwasa me chob da ka Juba chaje te shirgamen shaling charo da ladan wo nga ke ngum shalat ka SSPDF ka do brana che ga te ka je ke che ka ken ka je chana video chan link kon dial men jowde dungdo che joje no cha kwat chala do jen chaje yen ke rwantin lat ke ka social media shit ke Facebook ke TikTok ke gonden koken chala no kwat nyang ba nang chaje yen kuma South Sudan SSPDF South Sudan People Force ka do be dane che chup ka je en winemi ka rai dane chalat wa cha kwat chaje yen ka shop kwad me chaje interview ke chaje te ka do badanen kenene ti ka je ka kedi ko jen chore wi ka Juba lo nyoothɛ jenu de jen ngat kuma South Sudan ke de ni South Sudan je joy ko chailat ka social media no chaje yen en rameme shu mene tama ka shop de tele information me share release ka gwase dane che right ke je ko tele right me chalat
tel statement mi release ne ka cheng da na chup ka je chu man tam tel kan jo ra kan ling mi nyoothɛ gwa en go jen bi ke jen go charge yen ko dong da work freely ke da talk anywhere de ja nan ke ko de ngaje no jene self ke utek de we gwa but kanu de me mi shal ke ko nyang shoro de ye kwel jijen bor ko ka gwa da na teten wa jen mi nyoothɛ no dong de jalar no sha ko nyang e charge yen kume ke kume kirma yadi ta la SSPDF ko lat ke je no men yan ke je wa te ke me ti gwe ken o dong che me che ka kan la me SSPDF te che jiken che ka lok ko wa chob di rewe ki juba kan ni to kan ka ben ka me ken kel jele ken ke be ni civilian ke be ni ti sha ka ne wa no mo kel gwe ken o de kwat de je te ke jen o me ken kan ken de ni te de ni SSPDF mi che ko gwa no jen che ko ken me ken kan you know ka chob de rewe ki juba ko ken jel kan lora bang tel me titikake jelken ka titken chati kanan wone na mai kane kan tama maken ka shub kel ka jio yaneten content chicken gwas me di yana no chiloji SSPDF chetet tiketet kamana shalat ko chana chikaken but kwai kamana shalat me sha ku yen ka blue house ki gwadien cha yentino ki gwadien tetino ngoda kanana ngach you know na me roi mi chora lat ne ka chanka wal diech ka pai diok ron kin dangra jen dangra wi wan en ngai no dong but information ba release ku mu so Sudan ka kuida ko link ne ko to ko social media ba tele mi chikan release ajen mu kwala gorno bela jen wala an wala changa wal bakel ka pai diok ron kin dangra wi jen dangra wi diech ajen changa dan lad yiro je me ka je ko biya je ngaje no mi sar kwan nyang banang jen gwi ke jen wo charge yen ko kwai ka gwal da na teten you know mu ko tere dwel yen ka blo a sandi kete kud nen kontla de ne SSPDF tin je tek den ken you know kwai ke je ke nyok jen ba mu te kara mu te kude ke tene jen desha gwada da na te SSPDF ten gwada real karori ne ka ten ko SSPDF by the way min biya ngajen tame tike de ni ngwalung te jikan ga deploy te dong gor ke jen go de nasir kan ulang de jamak so ko kuje mo gor karami mo mu dong de pinde ja ngajbo de ken misor kwad nyang ba nang bo dong de ken use ka do dan dong de jogo no e de tin ko na ci do ba ko ken so ku kon ma le roda ala kwad nyang ba nang de laro no te ko loñ mo gwa mu la na ko wani tin go no ko jina waran mi choro lwa ke la ja ken cha de ken she lwak de re lwak te loñ mo gwa te tin bat ci de wona ko di chup ko juba. That is the enemy line, a red line. Ke general why army. Today shuf ko juba. De benekan chikala da na shalat ke jaga nasar no baga benang. Baga nang kan de ni titi buka wa. Menang ka dulwal ke nang gwad ba nang tena baga nang ten. Chide we ku your loyalty ku jelo nyot ke tiaka. No mo de ngaje no dara we jak. Ko ndo ba dan bagwi ke jabone. Ne ko lan wera bo be ba jamat. Ne ti nyen kana ka janole lewe kan wot pin lede de ngono ne de rescue ne ka ko do be dan e she lat ne ke nyam de chole ka do be dan e chalat kana sir de ganang ke to ko ci tek den ci je kan already chamo go ba de le wona ko le gele nan ka juba no mo don jen de lu gideno tere mu tokten cit ka malat ka jemen tamen go e chaje yen ke ko ka gwad dan teten so na me ajen ndana go re de nywa yekel men bi angach misar kwan nyang chemu gwalat ko kenetik a changara mi yore ni mi ba ka charo de bulwage der je ken you know nyok di en ngaje no temre wi kanasir tineti chop ka ki nasir kan ulang deni chop jen dang jogu bakel to ngote ka katin tete tanin ko ulang ka tanin kanasir tinni kwaren content kap ke wejemi so bi ngaje no kende tigan dial ka tungot lat ka rodien ko entik la ja kan ke chi nyon ye gwa no dere your enemy dere shunak ko tanat ba kwa force nga chika manga yene no ne ti wan chika traumatize ka ta teka tandien kwa force nika na tandien dong taran ka lanko be benete gambelel but what I know so far o ne de ti chicken ta ka lang ma jel ka ke kap ko ne ka bom so ntama jen be listen to ko benatama so
next move and go move ka chop rewi kana ser kan ulang chitke mi shikona ngaje rambe bin be chu ngaje no ram mo choro de top chevle la force ko sha charge ne no de win mo no ngum le rode chaka ken but mishira mishe wona kare ki ga dio ka chilun jok jiram mo ka ngeje no chime dan charge pel la pel ka la chwa tele ka kore so ko kuje mo men biya ngai ka jen lere men go wude shwal ke kwad nyang lat ke jega social media no charge yen but ngode kan masi kan release kum so sudan ba ko ngaje no jen charge yen but de family de kan contact ko me rami cha yen ke ram kan yen ke ne ko na mar ka jen okay ko ke ne ko ante ke juba so na me mugono de nywa yekel en bana more information ka kwide bana ka nyoka milin kon ka gwasen be ko gor kono bana ta dan let rode je banje ngaki me ram te ki ngul le rode mo tong mi bu kono kula ngach na me jenda na gor no de nywa yekel ani biya te kamal banje mu do dien bye bye